Nā, ko te manoko, ko te oranga, ko te hononga. Koe nei ngā take matua e waiata hia ana e Seth Hāpū. I tana waiata hou e kia nei ko rongoā. He mea whakaputa e ia tēnei waiata hou ana i roto anō i tōna ke whare hopu oro, ara ia kēhua i te manawa tonu o te wao nui a Tiriwā. Me te aha i mahitahi rāua ko tana tama. I kōrero Ashley Nathan ki tēnei manu tioriori Māori i mua i te whakarewatanga o tāna waiata hou. E karangahia ana ngā oro take. I te waiata hou a Seth Hāpū, ara ko rongoā. Ko te whenua ko au, ko te awa ko au. We are directly linked to the world around us, and I draw inspiration from being attuned to the natural environment. Ko te aroha me te kotahitanga te tūāpapa o te waiata hou a Hāpū. Rongoā is a waiata of hope, healing and connection. It speaks to the extraordinary times that we live in, the opportunity for patu wairua, patu ngākau that can occur in these challenging times, but more importantly, it's a symbol of hope. Waihanga tia mai te waiata nei i te taiwhanga puoro o Hāpū, ara i kēhua i Waitakere. He tō mai i ngā oro o te taiao, hei mire, mā ngā taringa whakarongo. Knowing who I am and where I come from, it creates an unshakable foundation in times of trouble and uncertainty. It holds and grounds me and everything I am. He mahi ngātahi me te tamaiti a Seth, ara anaua Hāpū, nā te kiriata waiata nei i waihanga mai. The video is inspired by a series of letters that my papa had written before he passed. Again, thinking about the messages that we want to pass on to those yet to come, I wanted to be able to do that for my tamariki and my future descendants. And so I collaborated with my boy. Hei tā Hāpū, he timatanga no iho tēnei waiata. The album's called Whai Ora, to seek well-being, and the holistic view that we hold. Ka puta i aia etahi waiata anō, a ngā wiki e tū mai nei. Ashley Nathan, Te Karere.